Hello guys, welcome back to my channel. I hope every one of you is doing good. And with the grace of God, I'm back with another video even today. As you can see, my ekta friends lo aina ase. Mr. Mankhah, the youngest man, I would say, no. Uh, Man ekta biswas kuro le government job hui nahi, nole study kuri nahi na. Man khawale se pamna kuri nahi. So itu majority de mala brother Mankhah do le tai na noi. Tala skin opore na taigi isoba kitu gift kuise itu pore use kurina kam kurina ala eta bacha thaki ase so tai just 21 years ase na tala HP 21 years ase just imagine hoi of course manola chaka ge le 20 18 19 do le achan hoi na she job ke western holiday na ase but in our context in our society we are yeah, like even 25 to 30 years yet shinabi man even like 30 25 yet shinabi na job na pai noile skin khan na kala nichola talent de use na kure na ena ekta ase so kon is na Mr. Mankhah dole ta bishi hard working bacha ekta ase moi encounter ko saman na tala parents kan bi tage na appreciate ko dagyo outside dunia la manu bata man appreciate kuri le na so mohan bi bishi appreciate kuri brother. And thank you so much for allowing me to come to your that classic cut barber shop. So tala shop to lead was a classic cut barber shop take na. So just nearby that Angchong, right? Yeah, Angchong School of Studies na. So amni visit ko parvo. So firstly, brother, yes, of course, moi amni la introduce dise olivi. Mola amni la iman detail na chani na. So all share with you amni la introduce. Firstly, thanks for the mula tukang na visit kura karne. Okay. Visit thanks Okay, so Executive de na mutap kura na. Okay. Visit kusi pa sa dia se. Hoy, dia kura no ko je. Hoy, ma life do na educated person do so pin hoy so educated pin hoy na. Kuno ba do ataki bukan bi je. Kuno ba do graduate na ikuno bukan bi aja. Aro government job ek lagi tiba buki takan bi aja. Nah, tapi time bi चाहिए ना. Mijala overachieve हो जाएगी तो बताओ আজিকালি তো হয় নিজা নিজা কি কি আছে কিছুমান কি প্লেস কই না এগুলা প্রফেশনালে খেলাও লাগে না হ্যান্ডিক্রাফট হবে স্পোর্টস লাইন দি হবে না কি লাইন হইবি নিজা প্রফেশনাল একটা লাগলি উঠি ফালা আছে মই সাথে না তুমি ইটো বা হয় মানুহ পুরা নিজা না এটা তো পুরো না পারে বলিবি ওলা লাইন দে হই না এসব কি কি কইছে দুই মই ইটো লাইন দি প্রফেশনালে খেতাই আছে আচ্ছা আচ্ছা হয় নট এক্স্যাক্টলি পার্লার বিউটি পার্লার বি নয় আচ্ছা আচ্ছা classic cuts barber shop na maybe na suru gwe near Angdong High School na dia se pasar dia ase to so hoy maiki motabi kathola ase na so pi tuba bole to anbi visit kurbi ta la viewers kan bi na okay motabi maiki bi do banalo mujhe ai so like ita kondisna mata nam libi juli kan kati di sem itu experience wa do na KG bai suru wa de acha acha mando ni gwe mesin do ajili alo oso oso na olat na KG bai kadi na na ke baste se na to training hal lise na go nai pari cha asi na man young age de nichola independent life thagya ase na mando ma tangol hoi je nabi nichola parents mangina khaida bishi je even me de moida na so see like guru jiste interest na tai ina shuru raken jiba shuru ne do the not exactly tai kon is na parlor beauty parlor ham no hai tai kuch na but for us to one ekta achievement ase so we would like to congratulate on your achievement so by the way manu rakhyo na yate tadi regular se mai na ya bos kan bos regular acha to salary amni pay kore ase wei salary pay boss so see guys um independent life na be your own master I would say na don't only chase after the government servant na it's not that and universal truth to kia so not everyone though of us can join the government servant or become the servant of government itu je na so mala interest ekta lagi by the way amni kida aba khula shuru hoy dilo amni la classic card barber shop dapat to kiba suru tu hane jadi
pai do awling bisi ke 7 bado oh hui chau na na sop la line do assist ki ba pura 7 bado hui chau na ka lo mane pura complete sin de oh oi pura yeah falde so guys mala brother de mata pui divi na by the way montang la zai do na confuse na kabi montang la zai so agiri konis na man moi jagami lo dekhai dibo na location kan na and then confuse tak chole biji de ekta la video de moi location la video ekta banai dibo itu amila journey de na kina difficulties kan olop share with paro difficulties ba na yes of course promotion pa ja na oi mal life to sop to easy to no na ha ko to bisi lagi men the passion lagi yeah exactly struggle bisi asa na mane success to mane mane kina success pura bisi de man wow congratulations ni na hoilo cuman struggle great na cuman la failure kai di mana ni na tu moi bi na asani aram se chanun le na mando wei thakala family wabin wei mando nisela hal ko pinai ki bo gua na to wei puisa kan pi si tu kai na bas se puisari basina patient thai ko lagi men mana life na to ba wei sok tu suba rasta gui dia je mai kla para tu na wei try gusi mai bisari sin bi so ge guti na gura bai dia se guna kan bi successful ekta ko ya de brother you know like even bible le kuina sma mande na hodam faith without work is dead na no faith ekla thagina kam no bidu kam na actually dunia like ta khata hote moi আপনি chani thakbo brother hoy bishi bak do tango kotha boi blanket bitor de man comment di na manu de judge kuri na le manu la gossip kuri ekta na na faith with work thayo lagi na hodo for the like brother do amni la menu kan na I don't know guys I don't really don't have any idea regarding that beauty parlor hobi parlor na koi ini ekta parlor shop na parlor shop te aina chuli kadi itu jai mani jani moi na so I don't have any knowledge regarding this so ini menu kan asan na hoy menu de bo na then menu de motala kata bi dewo michael nabi kadiwo coloring na acha original na do coloring bolbo curly kan bi dewo face wash aro eyebrow kan khela na kan bi dewo la je ro de ekta do modan nani bolbo mai ni na here wax or here oil free of cost is na okay ola tu bar koi dio free wala here oil or here wax free है acha mala kala lain na acha mula sa bidu free है customer kan na na gue hair oil or here wax na so aya opportunity as guys amne choli avi na choli aina free di lagaw le jis choli laga logi ki je nikalu samtai bi free do nati bori na next time the free na we go ori like timing kan to kina cholong le samne time hoy 7:30 am to 7:30 pm tak ku na wow mana nijala customer ando 24/7 time di bolai na ukun ba do timing dina ro na tan ekam niswan natala kamu na tan kati na ande na grina bali phang na tan de papak tan de kusi bau dile na tan kita bisa ro tade available thai kori do bang do 24/7 na 7:30 you do 7:30 am to 7:30 pm na morning to some available apart from parlor shop na amne iko kam di engage na alag society la kam honde oh hoy moi bi do hoy man kuri ase di na first man do
sola kami na first ki ba role na Monday right and first so role lagi Tuesday man to niya la kam role lagi na hoy moi bi sola kam nu kuya je de tumbang fellowship na de KBCM under de na oh yeah de hoy worship team de ase moi bi worship team de sola kam na sola nam ucha go kila line libi na sola nam ucha go na de worship team de moi bi ase we brother like amila kam dikhadan de na and then amila dedication na people ase so time to manage ko pari jai na jadi no hoy parawak na moi hoy time do ekdam balancing go la ki bat khai go manage ko la na people ase mane ishor la kam de man focus ko adam na ekta ola kam to nachanin uthi jai you know first day hoy so ina goal lagi de na mala daily activities kan na everything de so in case kali moi puisa na thake ai jagul ka do na daily customer ide na ki ko to daily customer na daily customer do moi ni ai tu pan dikile ni bro na itu musi tanggo ukan dulu na mana puisa ni of course tanggo ase bi manu kusi pai dia di bisa tanggo kota na aji na dekili puisa to kali dei bulong na just to quick na bibi hoy pare bibi kita tu kan de hoy viewers kan na tu kan de soram na kai na ekor to bui bui to of course na eju to mota pai bui na next time thai dibi itu ase kan hoy ekta friendly na nole ekta koi lena dena bishi nai মানে একদম ফ্লেক্সিবল দে তো তালা ফ্লেক্সিবল যা ডলে না খুদা যে তুমি আইরে পুষো দিব ইয়ে পুষো দিব পুষারো তিনা কাটিব লিবি কার্লি গোলি বি নাই মানো চলি বি খাতা খাতা আছে কার্লি বি গোল নাই আর কালার বি না মারি ভাই সো এনিওয়ে মানে দিলে মন বেশি দিলিং না লাইকো না সো লাস্টলি আমি কি মেসেজ কামরে গো মন আছে পেরেন্টস খান দুনিয়া আজালিলা দুনিয়া দলে অফ কোর্স জানা খান বেশি যে educated manuhan na and then there are some like government ceremony ho lagi na bisi hamna bui and ki message kan lagi mo na amila sai Weh, moi tu lain na. Moi bisi pare ko bin na. Lebi tu lain ne moi call man da do. Parents kan ni gidi ko ni na. Do pasan ne aji do weh, kita pe bhuk lagi. Na. Tu kita tu chi lebi do credit tu ko lagi. Na. Itu ko lagi. Na bin no ko lagi na. acha Pasan aji do pasal la tanah life so lagi. Ai ki lain de interest ase. Na. Tai le ki la skills ase. Na. Ki lain ne tai phala ase. Tu chang de. Kuno do एकदम कानागे फालोन में देखिन ना yes एकदम वॉइस फालोन में देखिन yes कुन बार ओभर स्पोर्ट्स दे फाला ना yeah खिला के फाला से लेकिन मा बगान इदु ना जानि ना किताब तो बोले ना किताब फालनो ना ते ओभर किताब फोर्स कोइ ना एकटा फालो बिन एकटा फालो बिन ना माजोले हारे ना hoyo इदु बदों वे कोन जादों बाचाने छैन ना आई इदु लाइन ठीक আছে ना दे पथाइले बिसि फाला इना हबो नि किन फाब्ना बुझिन ना ताना प्रोफेशनल ले खेताबो लागि लाइक ना kita pala sih gitu tuh tanya para tak kita bi nah gitu itu lain dia pala gitu tuh itu na pasan deh na boleh itu kalau mau saya na so once again thank you very much moi brother lah apa bisi learn bisi deh so amne last tak sa so boli to learn go thagyo pari na bisi kole bi nai na so young age mano ekta ase akile concept 21 age ti hi ye na nichor la government servant di pahando tangando by politician nole by talent na tala skill ba noile khoi tala alag alag I mean hard work la upor thegi na but there are few you know among the even mondown ni the youngest as a mondown ni na brother if I'm not wrong the youngest as a parlor shop kulin thagi na with well equipment na saman kan bi thik thak ase color kan bi then conditioner tai oil can be na wax can be free de use so you can visit him na and then dan lahat man ki learn mo na sole what I learned is like man mala ekta simplicity na life ti thayo lagi but work smart na man ekta smart way de work ko lagi and then mala puru gift de appreciate ko lagi na we have to appreciate every little gift that has been given to you and me no so if you're good at singing, go for singing. If you're good at dancing, go for dancing. And then if you're really good at sportman, kani bhi job pare na. And then it's not that amni BA degree luina brother ba mention guitar nisna na MA degree luina hi amni chichi ko labi noi de. Itu way de bhi mistake na koi lobi na. So kon isna how way de man give
So we brother who was a worship India, they give you worship lot time we manage to us, that is a nature to one. Opera only to the audience. Itu kan mula online so na. Must say. So, PG take your surrounding one or surrounding I mean, forever. Even I allow formation village will be run the Julia as well. Jadi misalnya mentally, aku jauh lebih mentally. It's all about moving up, I would say. Isu kan sebenarnya, Western power, knowledge power, understanding to show up. It's a brother serving. Yes, what is the hope was it? Aki jauh lebih ini mau lebih pray with you, isu na. One isu lebih pray isu lebih power chicks, right? Na, so isu lebih pray dengan ruksi boleh kila activity serving kau jauh na. So lastly, once again, like I'm John School also take you location no, classic cut barbershop take you. So 7:30 to 7:30 a.m. and p.m. take you there. So 24/7 aja na. So guys, please visit him. Like visit with you or witness with you. Actually, condition tayo well experienced manu aja. And tayo Lord take you lagi, chukren take you. Chukren ni take you na, modal take you na. I don't know, I don't have really idea about this thing, but Manudo Tagula is well experienced Manutai training with Jagan, and Pisharina as Manutai celebrate to the so it will be IDVD winner, witness QDVD or Mata QDVD winner, it will be QD. So thank you so much for watching till the end. So our conversation might not satisfy you at all. I hope this message though amended Punjay that you might reach and then hope that and then share with you. So once again, thank you so much and God bless you all. Bye bye.